Lagi berteleponan lawan pacar pas tengah hari. Lagi apa yang? Lagi makan yang ai. Ulun suapi kah? Sini nah, Bang Angga muntong pian. Nyaman lah yang. Nyaman benar. Apalagi pian yang menyuapi. Iwak sapat. Rasa iwak papuyo. Pian nih. Lanji. Lagi berteleponan lawan pacar pas tengah malam. Sayang lagi apa? Ini lagi barabah. Guringan yuk. Ayo, mati aja yang teleponnya. Indah, pian aja mati. Pian aja gen. Dah, pian aja. Pun kayak itu biarakan aja gen. Sampai HP-nya mati saurangan. Ada apa lah yang? Ada apa ay? Supaya operator cemburu dengan kemesraan kita. Pian nih. Lanjut. Lagi berteleponan pas pagi hari. Good morning sayang. Mimpi apa malam tadi yang? Ulun tak mimpi pian mencium ulun. Anak yang aslinya kah? Ayo ha. Berasa lah yang. Berasa banar sampai liir pipi ulun. Pian nih. Lanjut.